Cities are vacant like they've never been. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Have all gone down the drain. Our lives were The children cannot wait. Education cannot wait. alright. We stand together as one. Coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said, divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. 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 Cities are vacant like they've never been. Everyone's scared of what blows in the wind. The plans we all had have all gone down the drain. Our lives were postponed, but I know in the end we'll be alright. We stand together as one. Lord, let me be what you want me to be. Let me see all the gifts that you so lovingly blessed me with. Be with me when I'm alone, and when it seems that nothing just works out for me. When I'm down, when I'm lost, give me strength, give me hope.
daw mahigugmaon ugis sa magbabaya iyan napunan ho anan. Iman haanlaw ag umawon day imo ho kinasing-kasing ta igpauma day imo sa pagpasalamat day hulangon ha panginahanglanon. Igpauma day daan imo sa agpanayuon day sa maayad ha kaginhawa, maayad ha kaglawa, maayad ha kagtima. Yan day daan agpanayuon ha ipadiyo kay hu mga madaot kahanlok daw kaguon, ikahid o kaikaw. Dagidagi sa pagtuo daw pagsalig day hu mga kamatuoran no. Hasikaw gayud permanente taghari, taliwada o pagtalig-uma daw pagkuyanap, o sunod-sunod daw nagkalain-lain hamatang o panghitabo, kagubot, kalisdanan, daw kadaot. Ipaaha, ipagudam, daw ipaambit ho mga utaw no, doon ho banwa, nasod, daw tibuok kalibutan, sa gagaw, kahid-o, kalinaw, daw kalig-uno. Taiyan man, timaan mga kahanggin, daw pasensya. Lord, I offer my life to you. You can do what you want to do. Just come and fill my life, fill my darkness with your light. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from all our fears. We pray that you guide the people, especially those tasked to find a cure for this disease, and for us who are entrusted to take care of our children in the schools and the classrooms. Though they cannot be allowed to go to the schools, we ask your protection and guidance, that we will still be able to deliver the learning that they need to have amidst this pandemic, believing that no one should be left behind in this our spiritual journey, for the good of our children and for the good of the country and for all the people in the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and make them happy as you made me too. Lord, I know now what I want to do. I have found my strength when I came to you. You have sent me to help with my brothers and fill the darkness with your light.
sent me to help with my brothers and feel the darkness with your light. Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Module 2. May dyan ako. Ang akla ni Kasarang, istorya kasang superhero. Maghanda sa pagkilala kang imong ikasarang. Mapakita ang abilidad sa pagatubang, ukon hagan-hagan, ukon pagpamagan, kang masubot, ukon mabudlay nga sitwasyon. Tauan kang importansya ang pagkilala kag pagpakita kung paano atubangan ang mga masubot o kung mabudlay na sitwasyon kag mga wara ginapaabot nga hitabo sa aton kabuhi. Balikanta. Nabasahan natin ang istorya parte kay Nina. Sa istorya, namanan natin ang mga nanarisari nga mga baratsagan ni Nina kag kang ana nga pamilya. Naistoryahan man natin ang imong mga baratsagan kag napakita kag nasugid mo dya sa imong nga pamilya paagi sa face mask nga imong ginhimo. Happy, nasadyahan. Sad, nasubuan. Angry, nagaugat. Surprised, nahangyos. Hopeful, nagalaom. Scared, nahadlok. Superpower ni Nina. Base sa istorya, nanarisari ang baratsaga ni Nina para maintindihan kag malampasan na ang ana nga indi manami nga baratsagan. Ang tanan nga dya, ginistorya na sa anang ginikanan. Sa ginhimo ni Nina, mahambal natin nga tanas sang ka-superhero kay ginhimo na ang anang ikasarang sa pag-atubang kang anang baratsagan pareho kang ginahimo kasang ka-superhero. Ang pagkilala kag pag-insyende kun andat amuria ang baratsagan ang superpowers ni Nina. Happy, nasadyahan. Sad, nasibuan. Angry, nagaugat. Surprised, nahangyos. Scared, nahadlok. Hopeful, nagalaom. Manan mo bala pareho kay Nina nga may ikasarang man ikaw nga himuon ang pareho kang ginhimo na. Mga simbolo kang imong superpower. Para sa ginikanan o kung guardian, buligi ang mga bata preparar kang mga masunod. Sang ka short bond paper, art materials, sibit. Sa mga gagmay nga bata, palihog bantay o kung buligi tanda samtang ginagamit nanda ang mga mataram nga bagay pareho kang gunting, sibit, kag duro pa nga iba. Dali, mahimo kita kang simbolo kang imong superpower. Paminsar kang laragway o kung simbolo nga nagarepresentar kang imong ikasarang. Halimbawa, tagipusoon kay mapinalanggaan ikaw. Mapagres nga alima para makabulig sa iban nga mga taho. Sa short size bond paper o kung recycled nga papel, i-drawing kag kolori ang imong ginpili nga nagasimbolo kang imong superpower. Hindi magdali.
Obraha kang manami, kag may kalipay. Kung natapos mo rin ang imong obra, ipadeket dya sa likod kang imong bayo. Pwede mo magamit ang masking tape o konsibit sa pagpadeket. Pwede ikaw kapangayo bulig sa imong ginikanan o kon guardian. May 5 ikaw ka minutos para himuon dya.
Ipakita ang imong superpower. Isulat o kung i-drawing ang imong ikasarang nga pwede magamit sa pagbulig sa iba nga mga tao. May 3 ikaw ka minutos para himuon siya. Ready? Umpisahirin! Masaot kita, superhero. Para sa ginikanan o kung guardian, magpreparar kang musika para sa saot. Hagada ang imong bata nga magsaot ibaw kanimo. Andet nga masaot. Masadya kag makataogid kang kalipay ang pagsaot. Makabulig pa dya para madura ang imo nga indi manami nga baratsyagan. Pilia ang imong paborito nga musika. Ipakita ang imong baratsyagan paagi sa manarisari nga hulag o kon pagsaot. Magkasadya samtang nagasaot kaimaw kang imo nga ginikanan. Dali! Masaot rin kita! Simple lang naman ang aking pangarap. Ang tayo ay lumipad at maglaro sa ulap. Nais ko lang na may makita kang nakangiti, ang makapiling ka sa bawat sandali. Lahat ay gagawin, lahat ay susuungin,
lahat haharapin, lahat ay kakayanin. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako sa dulo ng mundo. Ang lahat ng to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang aking superhero. Lahat magagawa, hindi ako matatakot. Hindi mangangamba basta't ikaw ang nasa puso ko. Kahit na mahirap, kahit na ako ay maliit, ikaw ay tutulungan kahit buhay ko ang kapalit. Lahat ay gagawin, lahat ay susukumin, lahat haharapin, lahat ay kakayanin. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako sa dulo ng mundo. Ang lahat ng to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang aking superhero. May superpower ikaw. Ang simbolo kang imong superpower, magapahanumdum kanimo kang imo nga mga ikasarang nga makabulig hindi lang sa imo kaugalingan kundi sa iba pa nga tawo nga nagakinahanglan. Pero may mugid tandaan nga ang imo mga ikasarang pag-insyende kag pagsugid o kung paghambal kang imong baratsyagan sang ka superpower. Tandai, ang bata nga pareho kanimo may ikasarang. Mag-drawing ukon magsulat kita. Ano ang imong ginapensar ukon nabatsyagan samtang nagahimo ikaw kang simbolo kang imong abilidad ukon superpower? Ano ang imong nabatsyagan samtang ikaw nagasaot? Tugruan ko kamo kalima ka minutos para himuon ang urubrahan sa page 15. Good luck!
episode, bisitahan ang YouTube channel ng ating LRM section. Kamutya ang link. Salamat, superhero! Daad nasadyahan ka mo kag nakabulig ako sa inyong superhero training. Bye-bye! Cities are vacant like they've never been. Mga kapuso, 25,392 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Have all gone down the drain. Our lives were The children cannot wait. Education cannot wait. alright. We stand together as one. The coronaviruses, they don't have a permanent. People need to move into those houses today. People are lining in grocery stores. Silence is screaming the fear in their hearts. Don't give up your faith, no, don't let your light fade. Together we'll get through the dark of these days. 2 or 3 months, they're saying on TV. Be safe in your shelters and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies. Brothers and sisters, we're here by your side. Take care of our loved ones, be strong and be brave. Your kindness is something that cannot be paid. And when this is over, the memories will shine of those who passed on and those who stood in line. A few more months, the anchorman said,
Divided we fight, but united we stand. One day we'll remember the hardest of times, when distance meant love and it kept us alive. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene, everything will be alright. Andrà tutto bene.